خلق تاجیک با انعنه و مدنیت والا در عرصه فرهنگ عالم جایگاهی خاص دارد. این ادعا را میتوان با صدها دلیل روشن و واضح ثابت نمود. نگاه داشتن و احترام گذاشتن به سنت‌های مادی و غیر مادی این نیاگان رسالت هر فرد خودشناس و بیداردل است. خوشبختانه موهیت این اقدام را تا امروز ملت کهن بنیاد و آزاده ما نکو درک نموده اصالت آن را حفظ میکند. دوره که همگان آگاه هستیم، سال 2018 را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام داشتند. این اقدام در دل و ذهن هر یک ساکن کشور احساس خودشناسی و میهندوستی را تحکیم میبخشد و وادار می‌نماید که نسبت به نگاه داشتن اصالت ارزش‌های فرهنگی بی‌طرف نباشیم. امروزها در بین جامعه روند ارج‌گذاری به انعنه و سنت‌های غیر مادی و مادی بیش از پیش تقویت می‌یابد. آش پلو یکی از شاهکاری‌های ذکاوت و اعجاز دستان هنرآفرین نیاگان شرفمندی ماست که شهرت آن در اقصای عالم دامن گسترده است. در فرهنگ آمده است که واژه پلو به زبانهای اوستایی و سوخته منسوب است. پل در این زبانها نامی رستنی بوده که آن تنها در آب نشأه نمود می‌یافته است. به گمان غالب این شالی است. امروز باشد در بین مردم کلمه پل مفهوم جای کشت و یا گوشه از کشتزار را افاده می‌نماید. در اساس تأکید فوق ذکر میتوان به این نقطه امتیاز داد که نخست پزندگان شاهی طعام‌ها یعنی آش پلو نیاگان ما هستند و این خوراک از فرهنگ مردم ما به دیگر خلق و ملت‌ها انتقال یافته است. آش پلو تاریخ باستانی دارد و عصرهاست که آن در بین مردم چون شاه طعام‌ها اعتراف گردیده در برگزاری مهمترین بزم و سر و دیگر مراسم‌ها از این خوراک لذیذ آماده می‌کنند. بی‌شبهه پلوپزی و پلوخوری جزء مهم فرهنگ مادی مردم ما می‌باشد. چرا مردم آش پلو را همچون شاه طعام‌های ملی اعتراف نمودند؟ باید بگوییم که آش پلو خصوصیت متحد کننده را دارست. در دل ذهن مردم با جمع آوردن به سر یک خوان احساس وطنخواهی و وحدتگرایی را تحکیم می‌بخشد که در بین مردم به طور معمول استفاده می‌شوند افاده کننده فضیلت والای انسانی می‌باشند. اینچنین در بین مردم مراسم‌های زیادی وابسته به آش پلو موجود است. دانشمندان تاجیک در اساس یک پژوهش عمیق ثابت نمودند
ки дар тоҷикистон беш аз 300 навъи палов мавҷуд аст. бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оши палов ҳамчун намунаи таоми маъмул соли 2016 дар ҷаласаи 11-уми байнидавлатии ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ ба феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО расман сабт шуд. ин иқдом бори дигар собит менамояд ки фарҳанги халқи тоҷик бостонӣ ва омӯзанда аст. ош яке аз таомҳои миллӣ ва қадимтарини халқи тоҷик мебошад ки фарҳангу миллати моро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷиҳати арҷгузорӣ ба расму оин, мероси фарҳангӣ, тарғиби таомҳои миллӣ ва рушди ҳунари ошпазӣ дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки ошпазҳои маъруфи кишвар фестивали оши палов баргузор гардид. ин раванд аз як тараф муайян намудани беҳтарин ошпазҳо ва тасдиқ намудани таоми миллии мо бошад, аз тарафи дигар барои баланд бардоштани рӯҳияи мардум дар самти худшиносиву худогоҳӣ ва тандурустиву зебоишиносӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои умумӣ башарӣ мусоидат менамояд. дар таги деги калон оҳиста сӯзад алов, марҳамаде азизон ба ҷашни оши палов. биёед гӯем ёрон аз ваҳдату аз миллӣ пазем оши болаззат таоми хуби миллӣ. пазандагони моҳир бо ҳар гуна ороиш оши паловро пухта бигзоранд дар намоиш. имрӯз яке аз идҳои бисёр бузурги мардуми мо ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил шудааст. ин иди оши палав аст. дар ҳақиқат меарзад ки мо бигӯем ки оши палав бояд ид карда шавад. мо аз ина фахр карда бояд тавонем, чунки оши палав яке аз хӯрокҳои миллии шоҳонаи мардуми тоҷик аст. аз лиҳози муайян кардани маданияти омода намудани таомҳои суннатӣ ба дигар қавму миллатҳо фестивалозмуни оши палов саҳми мунирро хоҳад гузошт. оши палов ин хӯроки яке аз хӯрокҳои қадимаи тоҷик мебошад ва бояд ки ҷавонони мо аз пухтани ин ош бояд ки бахтидор бошанд, бояд ки пухта тонанд ва мо ин хӯроки миллии худро ба ҷаҳониён маърифӣ карда тонем. боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе дар рӯзи баргузории фестивали оши палов фазоии дона дошт. дар ин макон ошпазҳо бештар оши палови хоси шаҳр ё ноҳияи худро омода намуданд. инчунин барои иштирокчиён маҳдудияти сину солӣ вуҷуд надошт. барои ошпазҳои ҷавон низ имкон фароҳам оварда шуда буд то онҳо низ маҳорати худро бисанҷанд. мо духтарон омада чанд намуди ошҳои палавро дидем. мо аз аввал ошҳои палави худро бо пиёзу бо гӯшт медонистем. айни ҳол вақте ки мо ба ҳар як омадему дидем оши истарафшанӣ, оши хатлон, оши дигару дигар ҳар намуд ош будааст ва аз ин мо хело хурсанд шудем. ин ош таоми миллии мо тоҷикон ҳаст ва мо духтарон бояд аз ин бархурдор бошем ва имрӯз мо ҳам ҳама гуна ошҳои марбут ба кишвари азизи мо Тоҷикистонро дидаем. дар фестивал 400 деги ошпазӣ гузошта шуд ки аз ин 200 дег ба ошпазҳои шаҳри Душанбе тааллуқ дошт. дар 50 дег табоҳони вилояти Суғд оши палов омода намуданду дар 50 деги дигар ошпазҳои маъруфи вилояти Хатлон навъҳои гуногуни оши палови хоси ин минтақаро тайёр карданд. ошпазҳои шаҳри Ваҳдат, Турсунзода ва Ҳисор низ дар фестивал фаъолона ширкат варзиданд. ташкили чунин чорабиниҳо барои муттаҳид намудани мардум, барои ваҳдати миллӣ, барои осоиштагии сокинони кишвармо мусоидат мекунад ва ҳамзамон имрӯз ошпазҳо аз тамоми гӯшои канори кишвари азизимон ҷамъ омаданд. инҷо мо ҳам ҳамчунин аз шаҳри Истиқлол оши палов бо писта омода кардагим пешкаши ҳайати ҳакамон ва сокинони шаҳри Душанбе гардонидем. боиси хурсандӣ аст ки имрӯз бо ташаббуси раиси ҳукумати шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар боғи Фирдавсии пойтахт озмуни оши палов
баргузор гардида истодааст. Аз он ҷумла кулли мардуми ноҳияи рӯдакӣ дар ин озмун фаъолона иштирок намуда имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки бо маҳсулотҳои нонию қаннодӣ, бо маҳсулотҳои ошӣ, бо ҳунарҳои мардумӣ, дастархони миллии оши палав ва ба пухтани оши палав саргарманд. мо боварӣ дорем ки ин озмуни бонуфуз дар сатҳи баланди ҷумҳурӣ баргузор мегардад ва кулли ҳунармандони ноҳияи рӯдакӣ дар ин озмун фаъолона иштирок мекунанд. мардуми сарбаланд ба нангу ори ноҳияи ашниз яке аз иштирокдорони фаъоли ин фестивал буда бо пешниҳоди 3 намуди оши палав ширкат варзида истоданд. ҳамчун меросбарони аҷдодони тамаддунофар эҳсоси худшиносӣ ва шукргузории худро ба ин давлату миллати сарбаланд иброз медорам. ошпазон ҳанӯз аз субҳи содиқ ба ин ҷо омада бо ҷидду ҷаҳд ва шукргузорӣ аз ин меҳани обод ба омода намудани оши палов машғул гардиданд. ҳар яке бо усули ошпазии хос, бо рӯҳияи идона, шоҳи таомҳо, яъне оши палавро омода менамуданд. фестивал ба сайри оммавӣ табдил ёфтаву он бо иштироки сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе гузаронида шуд. имрӯз мо дар фестивал озмуни оши палав қарор дорем ва мебинем ки дар ин ҷо тамоми ҳунармандон аз канору гӯшаи Тоҷикистон ҷамъ омадаанд ва бар мо ҳунару маҳорати худро нишон медиҳанд ва мо мехоҳем ки чунин фестивалҳо боз ҳам зиёдтар шаванд. мо аз ноҳияи Спитамин ба ин ҷо омадем ва 3 намуди оши беҳтарини ноҳияи Спитаминро имрӯз пешкаши шаҳрвандони шаҳри Душанбе карсодем. ғайр аз ин дастархони намунавӣ و یک برنامه خوبی فرهنگی با سرودهای کلاسیکی با نوازش‌های کلاسیکی می‌خواهیم که پیشکشی شهروندان شهر دوشنبه گردانیم. با تشبث نهادهای دخلدار در مکان برگزاری فستیوال یارمارکه هنرهای مردمی و محصولات کشاورزی، قنادی، نانی، شیری و دیگر نوع نعمت‌ها دایر گردید. در این فستیوال ما زنهای تاجیک هنرهای خود را نشان می‌دهیم و به تمام جهان خود را نشان می‌دهیم که زنهای تاجیک با چه اندازه هنرمند هستند. آراستن دسترخوان ملی خود را باز یک بار دیگر به خلق خود نشان می‌دهیم. در برابر آش پلو اینچنین محصولات‌های نانی، قنادی، دیگر نمودهای میوگی، سبزیجات در فستیوال مذکور به نمایش گذاشته شدند و من فکر میکنم که با برگزار نمودن چنین فستیوال‌ها، چنین آزمون‌ها انمون همه خوراک‌های ملی، طعام‌های ملی که از بین رفته بودند از سر نو احیا گردیده، باز هم مردم ما انمون ارج‌گذاری به انعنه و رسم‌های خود می‌نمایند. инчунин дар як гӯшаи боғ фурӯши маҳсулоти оши палов ва таҷҳизоти ошпазӣ низ дар баробари дигар намуди маводи хӯрокӣ ба роҳ монда шуд ки ин макон таваҷҷӯҳи сокинони шаҳри Душанбе ва меҳмононро ба худ ҷалб намуд. سفید و سرخی
мардуми шаҳри Душанбе ва аз ноҳияҳои дурдасту тобеи марказ омада дар ин ҷо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, намоиши ҳунарҳои дастии худро, яъне пухтани оши палавро ба тамоми мардуми Тоҷикистон муаррифӣ намуда истодаанд. Озмун ин як дарс аст, ки духтарбачаҳо ва ҳама омада тарзи омода намудани оши палавии тоҷикӣ, ки яке аз беҳтарин таомҳои миллии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, омада аз ин дида намуда бо намудҳои оши тоҷикӣ шинос мешаванд. дар фестивал аз ҳама маруқангез деги ғунҷоишаш 1 тонна, ки дар даромадгоҳи боғ гузошта шуда буд, ба ҳисоб мерафт. 8 нафар ошпаз аз соати 1 шаб дар ин дег ба омода намудани 1 тонна оши палов иқдом намуданд. чунин таҷрибаи ошпазӣ дар миқёси кишвар бори аввал буд. деги дар ин назди шумо ҳаст, ин дег бори якум бор аст, ки дар Тоҷикистон аст, аз 1 тонн иборат аст. поварои машҳури Тоҷикистон ошпазони 6 нафар омода кардани аз соати 12 шаб то ин ҳами субҳа. ошпазон зимни суҳбат таъкид доштанд, ки барои омода намудани оши палови деги 1 тоннаӣ 250 кг биринҷ, 350 кг сабзӣ, 200 кг гӯшт, 40 литр равғани зағир, 50 литр равғани офтобпараст, 1 кг мурч, 1 кг зира, 5 кг мавиз ва 1 кг меваи хушки зирк истифода гардид. мувофиқи низомномаи фестивал ғолибон аз рӯи 5 номинатсия: беҳтарин оши палов, беҳтарин дастурхони ошӣ, беҳтарин хӯриш барои оши палов, ороиши беҳтарин табақи оши палов ва беҳтарин ошхӯр муайян ва бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуд. фестивали оши палав дар сатҳи баланд баргузор шуд ва мавриди зикр аст, ки тавассути баргузории чунин чорабиниҳо анъанаи ошпазӣ ва намунаҳои фарҳангу санъати марбут ба он тақвият ёфта, ба дастгирии ҳунармандон, ошпазон, косибон, кишоварзон ва ашхоси дигар, ки дар таҳияи масолиҳи оши палов саҳмгузор мебошанд, мусоидат менамояд. Johnny
بار دیگر ذکر می‌نماییم که هدف اساسی برگزاری فستیوال آش پلو تربیت حسی، خویشتن شناسی، وطن دوستی، زیبایی شناسی، احترام و میراث یگان، ارزش‌های عمومی بشری و افتخار از فرهنگ ملی بوده برای معرفی صنعت آشپزی تباهان نقش مهم دارد.